Dikosha le dikopelo e be le tša lethabo, meemielo le lesego e le tša lekepekepe. Seo e le ka ge badikana ba Makgolo tshela 16 ba boela magaeng a bona ba bolokegile go tšwa lebollong. Ba tšere dikgwedi tše pedi ka moka ba le ka thabeng go rutwa, go amošwa tsebo le maitshwaro a makaone magareng ga tše dingwe. We are quite happy. Some of our boys, they went there smoking. Some of them, they were taking a nyaupe. All of them, they are off from that thing. That's what makes us happy. We have indicated to them they must go back to school. As the school now going to start, they must go back to school. Some must go look for employment. Batswadi ba bona ba thabisitswe ke se. Modikana yo monnyane go bona ka moka o beana le mengwaga e 15 ga bjale ke monna. The feeling of knowing what's happening before becoming a new man, from a boy to be a new man, it's a nice feeling for me and a great achievement that I've achieved in my family. Re khopela re bona ka re ba tlogeditse go khoga ba ska re ba fitla gae ba boela morago ba ska inela thata madila phela le gona marare anweng ga botse ka tlhompho. Go tloga mo le go phatlalatšwa go molao ka kwanywa wa dikoma ka Mpumalanga ngwageng wa 2017 dingaka tša sekgowa di biditšwe go lekola seemo sa lephelo sa bana pele ga ge ba ka ya lebollong. Se e le ka maikemišetšo a go tliša polokego ya tša maphelo go badikana. When the initiate comes to the initiation school, we want him to come with the medication that he's taking at home. For instance, if he's taking treatment for TB, if he's taking treatment for HIV, let him bring it along so that he can continue. We don't want the kids to default at the initiation school because a kid at home is still a kid at the initiation school. That's what we want. Go letetše gore dialoga tše di kopantšhe le malapa a bo bona mo bekeng ye.